Abusiano nsiana nya bobe bia wo bia ne yamo adwo mo akwa bebra so mamuni ama wodo bi so nsamo a ya kekese ne anwumre ye ba na ye de eba besomo ensam no doso na poso enie na abusia entete abato so mpefem nsam dwefa pono so chese mampani na adodan kwa akufo ado de atudwa se na ban no aye ntutue pi no a ama eba na katasehye dwum de kankan ne proya wono ene mampani a waba bediade a ne ntutue ne nhyehyɛ ode egu akwam no ekyrepefi sene ne abre ewo katasehye dwum de kankan ene proya ho abusia fo topa bi na apaye ewo eye atoe mantemu eye anto eye aboso no entiti abato so perfect nsem jefa broso chesase ne mo kasei empenifo ate committee a sare hosem ne siye no wono eba be hyase ahwehwem nanka ni da kwan se bibia nsi a edom kuma na oh my god amra se jefiem ebe ye chirodom ya domo a eye echina ede etia Bank of Ghana penimpa ne ye tete ene se sa ye chire no ntimi amaso abato komisa ne mpenimfo so no wonoma akasa de afa di nchocho no eba be hyase no a ekobinum atabiri abato komisa ne mpenimfo de omakwa kogina koto a womo echeso mo makwan e ma abato komisa ne mpenimfo entwuro di no se ne omusi epeno abusiafo weni afofro pi no a ene akekese ne ne se kase aba bia wo bia anwumre ye ba ne de aba besom wo yemfa sedama anwumre kuyi ye de asedama Universal Natural Clinic wasema kancho se dompe no se bo sa frechie sa todia fa ho furniture Universal Natural Clinic ne yenhwe emfa ema o dompe ni ma yemre pa edu babia o tenka se dompe na ho dinim sasabro so tete wa amo akademu a abusua Universal Natural Clinic ene ye kanfo dia ma wo stroke no so dia ya obia Universal se bray ne emfa edru enkan anwumre ya guso a yanom ye mizo no ene ye 5G no na ma ya hoden e kwan soronko so na adwuma bia ye bia no yetimi ayemizo no medical catch say o mahudo pi ye oba ko ede anka nko a ene kokko yeye ene oba ko so ede mango nko a ena eyeye ye obi so ede abrobe enko na eyeye ene oba ko ya kasa nuaba nyina ede abom ayenifua ede pa na nso asikyire nim ene wo 5G a emo ahoden na ma vim ama adwuma bia wo ye bia no watimi aye 3 Herbal Center ere 3 ko capsules abegwa so a koko tatahwe koko ntida bia woni ya koko kotida bia woni so ya ohene a wonya 3 ko capsules na no nomu a koko no asebehye asebetu ama ahode aba abusiafo nyumaku awei ena asoma senemu a bia wo bia na nyumre yetimi aba ne aba besom wo bede ede na ya obo amale bia bagabuzia yenye bray na finsam no yenkomo ankasa emfa emamo yaremo hyase ya de free man pani na nado danko akufo ado wachima pese bema poda na tena ye na se ne mo kase Ghana Bar Conference ekoso ewo mfinsi mantemu a mampani na nado danko akufo ado wase bie ene ne mo nyama kwa akota akire na Ghana Bar Conference no a ekoso ewo mfinsi mantemu no na mampani na nado danko akufo ado akwakoyi mampani da John Dramani mama no se so ko gira baabi ekwa ne sa temu adwuma no akwakwa MPP ni NDC eno nti ono mampani na nado danko akufo ado no asese MPP aloyafo ena akwakogu atemu adwuma num akwakwa o ma judgefo ama sese atemu adwuma no se ya na ese nti so domfo na dom na so no susu bedi mampani a ene ono susu bese NDC fo edu ono makwakogum ama chese MPP ni NDC chese akwakwa se atemu adwuma no eno na mampani na nado danko akufo ado eyi na no akwakwa kase sa asem yi a mampani da John Dramani mama kaye no ensem fata emwa matentenene ene atemu adwuma no ntumpon eno to se wi ase nyina ene Ghana ma de hye nyina esore na ye kasa editi asade no eno a chena mampani de soso se opa ban a wanya akukuduro ade ntotuye enhyeseye ne atraye pinu a aba eba be kode ati akata sisa usana ba ho a wonya aban bia ewo mayimo oso ono no penso and a right to information eye bill yi wo mo ebeye ya aba be mra sese eye adwuma special prosecutor atenaye wono no penso and ode aba ne nyina ya atenaye hodo a ebo amakata sese dwumde kankan ne proye yetimi etutu ase mampani na nado danko akufo ado enne sine osika ne nsamfa ye ewo mfinfi mantemo kepku sabontenso enie Life will continue under the Akufo-Addo government. We will enforce the law no matter who's affected because it is a necessary foundation for the successful fight against corruption and for guaranteeing integrity in public life.
The law must truly be no respecter of persons. Learned friends, I know that in some common law countries, particularly in the United States of America, the political color of judges is a legitimate topic of public discourse. Indeed, justices at the district and state levels within the federal structure of the American government are elected officials, and even though judges at the federal level, including those of the Federal Court of Appeals and the United States Supreme Court, are appointed by the President with the consent of the Senate, their political coloring is generally well known and accepted. Historically, this has not been the case in Ghana, largely because of the critical controlling role of the Judicial Council, a non-partisan body chaired by the Chief Justice, in the process of judicial appointments. It has meant that judicial appointments are conducted essentially on the basis of professional merit and suitability. Appointments to the lower courts, the High Court, and the Court of Appeal are done by the President exclusively on the advice of the Judicial Council. In the case of appointments to the Supreme Court, because of its unique position in our judicial structure, there are the additional requirements of the consultation of the Council of State and the approval of Parliament. In the overwhelming number of cases of justices designate to the Supreme Court, that approval has been given on a bipartisan basis. For way I am Penny and Ado Danko Kufu do Watchman PSA Bema Boadan Yetin can we a Ghana Bar Conference ya a Cosum Finfi Mantemo and a Penny and Ado Danko Kufu this answer me a Cocotu Jawas Yenina a Catasi Dream de Cancane Proye and a man Penny and Ado Danko Kufu Wakasa a day afahono na enwachire Ghana Bar Association Ghana lawyer for yina Ekubata Penny Quanjefwa Wadano se president lawyer Yaboa for so a day a kakra so efa enei enema hudo pinua etetu mai titru ene eye gadamsea ase yensu ase yensase ese yemfudia ningina yede akwakoya monyasem a se yenyina e kan ho abom se yefunu kromu ade ne yeso adwena to adwene a galamse na wose yetimi to ase nanso na politics ya yede awramu ntine ne ye nne ene yensu so se ya ena ese lawyer ya oboafo to Ghanaians of the emergence of a new dawn of politics. However, it is our respectful view that several reported corruption-related incidents involving some of your appointees and also amongst some public officers under your administration and the largely lethargic manner with which they are dealt with and even defended and protected leaves a lot to be desired. It must be stressed that as president, the painful truth is that the buck stops with you. It is enough to say that it will be a sad period for our democratic governance if such a public undertaking that gave millions of Ghanaians hope end up as the usual campaign rhetoric by a politician. The jury is still out on this one. Mr. President, will hold you to your undertaking. Please permit me to touch on the raging menace of illegal mining in Ghana. Like a plague that refuses to go away, helped in part by the activities of some greedy, lawless, and irresponsible Ghanaians, it has succeeded in wreaking an incalculable toll on our forests and water bodies and the livelihoods of thousands of families. The harmful effects of galamsey are all around us. They are ubiquitous, for which we cannot gloss over. Lands for the cultivation of staple food and cash crops have been affected. The Pediatric Society of Ghana, in a recent statement by its president, Dr. John A. Appiah, has established from studies how the galamsey menace is contributing to deaths among children, as well as cognitive defects which affect their school performance and suspected to cause congenital malformations. I was your phone to weigh a Ghana Bar Association, Ghana lawyer for you now.
one more ekuba time penning pa lawyer ya obuafo ene yetene nka no we Ghana Bar Conference ya afibia eya lawyer foko koshia esuesu adwene ede fa tentene ne ho nsensem eniema bia ekoso o mayimu a one mo fi so makwakọ ye nimdefo no makwakọ ya lawyer fo also mo kasa de fa ho no senhye we ena afidie ekoso ewo mfimfini mantemu a Ghana mampeni na narudan kwakufu ado odne ne mo nyama kwakọ ta chire no wo ye lawyer ni mapa ye film no obedi ade se mampeni no afibia senhye we wokobi ede ne ho ekokoshim abusua eyebe na nsa na wotwe adwumedie ena ekoso no ye ni edi achire de befrato bia no ye mfa enkamemo ye to akase no so na ye de mo akonsem fufurum ye de mo komra swegefiem na abusua ni da kwan se odonfo ye adom na kachama da abudwe moje die mafusa ne yante nkabone bia na se no mpetutua no mpeso na wede eteta wede so a na nke ni da kwan se china ndc amanyo komra swegafo no ebetie si montene so aye ye kire edi etia Bank of Ghana penimpa Dr. Ernest Atoko Amena Desin ene na bedi echirefo no ne nyina eye dwadi a Bank of Ghana penimfo kokodi ya ekaba mu a besi na obi antimi nka omodeche ene ndc mraswejafo ne dombinom aye omadwene se ne omba ye kire atiam chobo ye ede ego ru ano so se saade no a waye no wonsam fata so okoso atena honom se opani a wona hwe o my Ghana sikakra bia batai no so mraso so ode adwuma ne to wono ye peni papa o de Ghana koko dijwa enkonko wiase mo me kankyere se waboka na ndc amanyo ko ne demonstration na omo ye omadwene se omo eye na busuya na wotwe atwa mu ene nenka wo se ebaso posi adwuma na tabiri asam no e de akwa akodan court fi se baby a ndc amanyo ko ne omo bra se wejafo no peso omo fa ekoye omo demonstration no posi adwuma no fi se bambom no nya de ebeboa omo ka bibi se eye security zone enam so ama ma chimansu ya ama akwa kopie court wa na nke ni da kwan se na anu fia de atwa mu no na wo se ka court bu asem no na nke ndc amanyo ko no hunu da property a omo ebe omo demonstration court na asem no so omo entimi emwa na ndc amanyo ko no so no ayo omo nhyehyɛ deda so odon fa ya adoma ekina September bosom ne de toso du mienu wo mo ebeye ye kire e de etia Bank of Ghana mpenimfo na de ye tete ene se ndc amanyo ko mpenimfo e pese wo mo twe demonstration no e de esensen kakra e twe ne ya court no bo a obebu asem na to amomahu da property a o metime e de sa demonstration we ahyehye so ndc mrasebe dwani o mrasebe jefima desia e oboko central abaton pesua so yewura mahama yarga ene emra ndc mrasebe jafo no ekohia aposifo awon krapompiremantemo ekoko di nkomo keka niema sie ni antentam no wona nsamtwefo edi nkomo yewura mahama yarga nsemu a wode eto yanim eni. We have a right to demonstrate. We will demonstrate. We have an issue with the central bank and we'll go to the central bank. So let's deal with their first issue, which is the route. So we went back to the route that they initially proposed, which is that we should start from Obra Spot, go through Adaka, and then their initial termination point was Independence Square. So we said, okay, we are accepting your route. We'll start from Obra Spot, we'll go through Adabraka, pass through Ridge Runabout, and then go and pass through the National Theatre, and then hit the Atamils Highway, and then head towards the Bank of Ghana building. And they agreed. They agreed to the route. Okay? Then we said the second. So once there's agreement on the route, let's resolve the third issue, which is the termination point. You are saying we should turn and go and terminate at Independence Square. We say no. We don't have an issue with the independence of Ghana. Our issue is with the Bank of Ghana. We have a right to them. I was going to weigh NDC Mraswe Junior Woman Raswe Fima this year Waboko Central Abaton Pesia so Yura Mahama Yaragadi Yetin and Kay. And NDC Mraswe Jafono, or meeting or many apostle for Ekokoya Yawan Krapum Premantemwa, Anten Tamuono, and an Obobon Samso Kakra Edichreano. Na and your nonco and a NDC Mraswe Junior, Senshemu Woko be and Raswe Junima this year, one more Ewa Lembela Baton Pesia so Yura Emmanuel Amakufibua, one of the meeting. No washa or CB. I know that you and him so no crowd here. The end one way you say a positive for you and a searching engineer. Maybe a more quack your demonstration or about how minor assume J and a democracy in a peace in a stability. Now I also didn't want yes any positive for no more cake. Honorable Emmanuel Amakufibua.
the police service of Ghana, the regional police command, could not tell us where the limits are. We have even made compromise and suggested, okay, since the Bank of Ghana is the security zone and you couldn't even tell us the limits today, it's very clear to us that the police are just doing everything to trample on our rights as Ghanaians, as representatives of the people of Ghana, and especially our right guaranteed in this constitution to protest. So it is clear for us that we've done everything we can to work with the police. This police will not work with us. They are not ready to even listen to us. They are not ready to compromise with us. I was young to honor so ND Simraswe Jenny or woman as we this year war Elembele Abaton Pesia so Yera Emmanuel Amakufibua and not yet in Kanwa. What is this? So Munima de Cropote Pa. Also me a pussy for no. Yes, ye faha Musi Chinchin. Yes, ye Dania Kwakofa Seswa Mose Yiram. This is say no demonstration on person define pa. Modia to Muses said ye or for demonstration in Ankonko our independence squad bontenso and no one this Yaman you compare for so ajatuma fe ne omo baya eno so na kwa akoye bibi as opposite from pedin foi omo do omo nsa na no mutiri ho saa omo entimi nsi bibi papa bi emfa enchiri wunum eno nti entete e kire se ndc amanyo compedin for ene mrasebja for na yes ginaye se onyankopon ya domo a demonstration no wonoma ebetwentwen so no mo awa atweneyem ahwe ba bi a court ebebu asem na kwa akoto na amomatimi esi ginaye da property a sa demonstration no ebetimi akoso ye to aso ne yedem from onyosemo na yedemo akwato ye mantem na busia enra ene beto dware ho Sompa se quarry company bia eye adwuma ewo anto aboso abusia wo mo etopa ye omode ye adwuma eja epapa abo no ene edima ya o ene paise tumsa no a na abo no atetenkete no mo anane nane bi awia binom ne adeade a ene bi ne yede ye yakwan ne adeade na sa quarry company na adwuma wo mo eye ne topa ye no a wo mo ede ye adwuma ewo honom no se de ade ne koka no se topa ye ne se na aspy so mo na amfa nwuye se ja ne koka no enra na judesium nyomoti ya enisi boom na chese adehia ye adwuma wo company no nyina nipa benum ene ekire de se ene mo kase wo mo aye nyankopon dia ama afoforo pi so no ayira besine empenifo fi wo mani ko twawisi a wo mani ti asantemo ede epewunum won so eprepraye no se ene mo kase mo gwa ya sabia hodo e wato e mantem ne mu a eye a doctor fo mpenifo ehwe ede ama wunum na anwumre yi ana krata aba bonti aba beto gase se quarry company no a wo mo eye adwuma ewo anto abo so krom honom no se yeso wo ni license kra wo mo ede eye adwuma eno nti ama wo adwuma no tese no mo ni hutumi so mo tokoso eye adwuma na ekoba aseye no na amanfa hye ase de sobo ekwakobo EPM mpenimfo abusianfo ni pani bi na atete guo no mo sa no kwabrane ene watete a yehu se ye ne nan yehu se ye ne nsa yehu se ye ne ti yehu se ye ne mfim nipa na atete guo no mo sa no na license ya na wo so munya ede ye adwuma na busia se na company no enibi na se no unhu se ode kwa akose EPA ena unhu se ode kwa akose Minerals Commission ena je se obi ampese obeje ne mfom so atumu na so ne nyina mu no ensamtwefo ne Dr. Henry Kwabna Kokofu edi nkomo Environmental Protection Agency wana ye pene kwanchefo eda no yene ne kodi nkomo kobusa ne se no mo EPA fo no na eye o ma sede so mo ma se adwumako we license ya na ena o che se o mo de na nye wo ma sede na eye Minerals Commission ena na wo se yes adwuma ni nyina adwuma no ankwankosi a sesei ababeto jase company no se adwuma wo mo ye kromni license bie yewra Kwabna Kokofu enkomo ne ye boy kakra nie license kuma ho do bebre but the ethical capacity here Minerals Commission it is a concession the Minerals Commission amount concession concession permit through the Ministry of Lands and Natural Resources Mr. Hoa and sana omo aba EP aba apply science correct environmental and social issues including health and safety omo na so yakra there any amount of permit until a step ahead of us. We look out to be improving to exactly what happened. The Hawaii from so and the Navy say a year by the Navy and now we recommend the CFP Panasto seriously. The EPA, I say, the BOI, the KIA,
we will be honest enough and come out that quickly, they are taking steps to Observant to way a Dr. Henry Kwabena Kokufu na ye penny conche for that Environmental Protection Agency. Ye chenitia from say EP no and na ochechi nsemo de kire no. Say license no ye ka ho asem no you mahudo pi. Ni nyina we ye ka ne say no na asatena ya na waso wo mo hye edi omani edi akire Minerals Commission. Ano nti no de to just say omani di akire abase ye no mfifimu ekoso abayatena ye bia na waso ye na dwuma wanye ye no osemra ene ne di na sa asotwe bi wo hono a na ye de akwa no na nso amra se badwani a o amra se bagefie ma dehye a wo sama abaton pasuaso ne mpasuaso ena sa company ye adwuma ye anto ye aboso kromo no no wo ne mpasuaso ono abo Samuel Erickson Abaka ene ye di nkomo kire so ono kra de enye se sa asem wo ye kwa akosi a no nim se company na esi wo no mo kra no China for na ton edi amani pafra wono ena aba besomu eye adwumanti asabi yansi a kono kra de nkonim sese bibisa ekoso kra company no license kra wo mo NB. The activities of the quarrying business, I presume that the authorities will enforce the regulation of the mining area. I learned of it rather lately. It was too late when I learned they were operating without the valid. And when I met they were in the panelizing the takeover from the Omni quarries to the new institution or better. I was on phone to way I am Raspe Jenny or woman Raspe Fima this year was some baton Persuasion and Persuaso and Abusian Sarah Hosem yes no honorable Samuel Erickson Abaka and Anna Ochichin Simo a day atre Kakrano. Nabusian a bad and say a jam Raspe Jenny chess or no cradia semi and sia, Nanko Nims a China for noa or manin kitten kittisa de noa ye de plus ne minus knee cost to and a tutu to Umudino. Send a Jumano maton at the Aquaco Bunny Pafra, one on our baby sumunti Zekorano, say o muni bi adwuma mo ye nyina kobisu ne kai iriga adwuma na wo mo ye no ho no no enu tiama isabjafo ye se ne ye kobisu bankrach pani a owo shama ne mpotem no se ja wo de pom wo no mo a na wusi mampani na nado danko akufu adwa na mu ho anyem bia wo soso no na wonim se company no no muni license ye adwuma no kra se ye se chana fo no o ma ton de amani pa afra se ni pa afra na wa ba beso mu no won fa boga nye swine en wo ye ne ope won potem wo no mo a nyame amfa Amasare Husem Yakwakusia na Honorable Ebenezer Dazi eye DC or Shama and an importantamo one of Susan some of the 2 year pneumonia. No calling them STA SAMs are summing Oyend de Yara the master investigation of Cordon and one is in Ebo Prim and see what some of the method able investigation and because company no what nyim near omni quarry and one and nyima nyoni juma Minerals Commission I'm on license if you am on license then one juma site what CCR we speak or omni quarry one signboard did the area investigation record and them SDA SAMC able pay to the year investigation and metuna mesidudia. I was going to way a DC war Saman and Potamo, Honorable Ebenezer Dazi, and not yet in K way a was but never heard when you saw dear war television so Topaya na tour and na a funtuma senafra. A funtuma sase aframa excavator machine a yen na dear winsin enocratete nada seni nandi pada seni abuzia and na dear and na tete gu on mosano na yeni pada seni excavator and na ni bongre si tiny adia dining na atete egu on mosano we a hosemo esie ewo anto aboso ye wo eye sama ene ne mpotemu ewo atoe mantemu a sie ne mo kasei empenifo ani abre wo hono mu a wono mo afifi mu na sie ne mo kasei a enwumre krata ba betu apono so kire se Western Regional Security Council no akwakote eye basumku nipa
nipa ben kunu bi se omo enko tenase na sa rehosem ne siye no omo enform ne kotwe wisi a omo ne ti asanta mo nkonko di akire na omo mfisi mu ne du mu ma be mo enhwehwe mu no mu ade crop ya esi ya sa rehosem ye siye e wo sa krum ho no mo ene mponiema bi a also mo de egu akwam se beye na sa de we bi nsa nkonko nsi bie wo na quarry companies awodo a e wo pom ho no so omo ye adwuma no sa committee we enhwe so omo de omo ni ebedi omo adwuma chi awese obi a ne nkrata asem ekuta no edimu esefata Western Regional Minister Yera Kwabena Ochreda Komensa woda committee na die no ene wo chese sa committee ya wo mo airpower Ghana National Fire Service mpanimfo wom Minerals Commission mpanimfo wom Aposifo mpanimfo wom Ghana Health Service mpanimfo wom Nadbo mpanimfo ene Assembly manya owo mpotemo no munyina ebe wo committee no so bi na omo aye adwuma Western Regional Minister Yera Kwabena Ochreda Komensa nchiremu a odema ye emra na oya amamre ni amane na wada committee na di achira mansan no nsem odi to dwane. The exploration of some ammonium nitrate at STA Adam Sam's quarry, which used to be Omni quarry in the Shama districts. After the inspection yesterday by the various agencies, the Western Regional Coordinating Council, which is in charge of the Western Regional Security Council, and issues bordering on life and property, that as a matter of agency, to set up a committee to investigate SIP. And on that basis, we are forming a 9-member committee made up of the Western Regional Coordinating Council, which will be chaired by the Chief Director, the Minerals Commission, the Ghana National Fire Service, the Ghana Police Service, the Ghana Health Service, Environmental Protection Agency, NADMO, Shama, the Works Engineer in Shama, and then the Assembly Member. Observant to way a Western Regional Minister Yera Kwabena Ochreda Komensa and yetin in Kenya na obo boso ranoma o mobile adwuma o committee ni so and na order o madidi achraman sign and no chire and ode so say committee so o matie no abroso na wotwe miensa de na dwuma bia also mu ye bia no mo ayewie e do mo nkrata asem nyina ba beto committee no e de aba beto mpanimfo anim. We are also giving them 3 weeks to present us a full report on the causes of the exploration and also to look out for other causes that we need to check in future. We also want to establish whether the company was up to speed with its own safety guidelines and licensing that they are supposed to go through. And we also would like to know whether the company had authorization to store those explosives. And then we also expect the committee to give us a recommendation to guard against future occurrences. On that note, and on behalf of the committee, I expect that the task that we give them, they will do whatever it takes to deliver to the satisfaction of all. For Western Regional Minister Yera Kwabena Ochreda Komensa and yetin in Kewe ayemra ende ewie ni anwumre ya na oya mamre ni amane ate eye committee se arehosem no a esie ewo anto abosu no wo mo enko no mo enko hwemu se abusuan se o hwe sa de we ya eya ne ne esi wo apiate abonten so no eya kwa akose pa eya ne ne esi wo apiate abonten so no ekwa akose na so committee no ya wo mo ahyebo se adwuma no wo no mo beye na ochimiensa no omo de beye adwuma bia esefata de onkrata akwakoto empenimfo anim abusuafo de esie ewo krom hodom no ye ne di akire de befrato bia no yemfa enkamemo ye to akase no so na ye de mo akọ eye ensem fufurum ye de mo kwa abato komisar empenimfo atena ye na ne ye nyina ye ni da kwan se abroso a efri china kode abato komisar empenimfo be hyase atwetwero Ghana ma de hyede dia konkwanwoma no a ye de eto abanemo ne nyina a limited registration exercise ya abato komisar empenimfo ebabeye wo mo afi no madi 18 years ene wo mo a bibinti emra abato komisar empenimfo twetwero di mre bi no wo mantima twetwero mu di no sankrofo no ena abato komisar empenimfo ye ne so mu bi nkrata mo ato no mama wo mo akwako twetwero mu di na busia mama ni tua ni aba besinse wiem amanyoko be numbi atebere abato komisar empenimfo edo makwako gina court se ekwane abato komisar empenimfo epeso mo fa so etwetwero di no emwa
enche da mwa bia nti be ya abato komisa ne mpanimfo koto enhye wonum na nkomo nsesa wo nsa kakra na owura bia na anu fiada no so ede ne ho agya agimje ne de ne ho koje asemi mu a wono so atabiri abato komisa ne mpanimfo akwa akogina koto na niama sa ni pei atabiri abato komisa ne mpanimfo de o makwa akogina koto no ayese abato komisa ne mpanimfo aye ne se sa di ntwotworo we nu a ebe koso am ye de akwa akoto assembly man aba no ne omo ebe ne se wo mo ebe tworo din no ewo omo mansini ahodo no wo ma atena ye wo honom wo mo district offices honom honom be chuchuri no we no enko ati se bi omo de toato amanfo ewo omo fiefiem ene adeade a wo mo makwan amadi ntwotwo na koso ewo omo offices ahodo wo mansini ahodo no mo na fi every next year okono na so mbeye no mo abam de ato ade hye no a wo ma akwa ne se no ana amanyoko ahodo binom NDC amanyoko CBP amanyoko ene amanyoko ahodo binom entiase a womo ene Ghana this year bi atabiri asemi de akwakodan koto na ne ensamtwefo ne Dr. Boss Manasare edi nkomo de afa asemi no kire se sabre pa ne ba bi ejina die abato komisa ne mpanimfo mo se so mo nse nye ye di no twira no mbetwro na obi bia ebia bibinti wanti mantwo ne di no womo ebeye nhyehye na ebia ifi na sie ho no mo ekono wo ya no mo de atoa no amana tima twro ne din na afi abato pa no watimi akwakoto bi iPad, and we explained to them that because of the time constraint, this last year, Mr. Walker, we've been working on a new CI, which will require that anyone who wants to register as a voter appear at the register Ghana card. And we were not able to achieve that particular objective, so we have to resort to the usage of our old CI or our current CI. And under the current CI, it allows for the use of the guarantor system. And one of our investigations on the basis of the 2020 registration exercise and even the report by some observers indicated that the guarantor system has been abused. So the commission, because of time constraints and also in our ability to strengthen the integrity of the register, we decided that the registration must take place at the district offices of the Electoral Commission for 21 days, including weekends. We concede, and we know that some places are very far away from the district offices of the Electoral Commission, and these places are scattered in all parts of the country. You go to Eastern region, in the Farm Place area, you go to Upper West, they are scattered in Ashanti, in Greater Accra, in every part of our country. And when we did the analysis, we noticed that about 80% of all the districts, we wouldn't be having problems with distance and other associated challenges. But for the very few, we are going to have challenges. But what the Electoral Commission is saying is that we concede that this is a problem. But we have 21 days. And we think that as a civic responsibility, since all of us are interested in the strengthening of our democracy, people should take this particular advantage, and within the 21 days, including the weekends, they should be able to go to our offices and register. Observe to way a Dr. Boss Manasare and yet in Kway a Mrana or Chichin Simo de Achrensem Trefo. You could be Numbia or Ma Atabria Bato Commissar and Penning for the Omaka Kujina Court to Nina. A said in church ya and need that coin so don't for ya domechna a chassis na a brusua. The October Bosom needed Tosso a yim you know one more a day aquaye and another Dr. Boss Manasare or Chichin Simo a day Achreno. Observe where Gusua the Moaman you say more na yefamon ko NPP amanyuku no wonama atena ye na NPP amanyuku no ye demo aircro no and mo mani tua se amanyuku ne ya hobo no makwa akoto ba akwa yi pani a obehim franka de ama amanyuku no ye 2024 elections na Ghana ma de she ye bobo ho ne yakwa akoto no NPP amanyuku ne ya hobo akwa akoto ba akwa yi pani a obedi party nanim de wonama akwa 2024 elections no na sa hobo na wonama eye no na nam so ma August bosumi ye twam wonama ekokoto abawura no mudua omo fa nkrata se twa ine ne yesa ine form for me ma wunum no mo any president e wan pipi amanyuko ni dim no omo ko ye kokko samu ekote so ma ne beka num na beka num no na yewura Alan Kojo Chirematen kane soafo a no we firi nyuma ne dwedi ho nsensem papa yi na enum no ka ho bi na ye hu ade property a ekote bayira humamu a ore de krata ba bonte se eja wono na ka se obedi president ye obedi no wan pipi amanyuko ni dim se kura de wanya ni MPP amanyuko former president no mpere be bintina ne nyina yakayaka de
atete ni atepoya wɔn ɛde na chitafo ɛnam munti yewura alankojo kyerɛmaten a step it down sana kwasi broni ɛbɛka no na ɛnam so amanfo obusa se ei na ne chitafo empenifo na di na chire wɔn na na kasa de manuo wɔn so so no mo ne chi no mayi ne ntuodo ne ntu asaso no wɔn kɔ hinie wɔn bɛfa hinie na busua ne yɛda sɔre ya ma me Katrina Feku ya kane na oyeswafo a no sure my Ghana ya kwansra ho nsensem kane tourism minister enei wone nsem twefo di nkoma ye ne se etire ni tire nka enkyere se ba bifo me fa nkonkodi eye akonya ene to ye wo fie ene apede ba ye eye daya efie soso de we be kwa akogina ha amawi akwa akogina ha etitimu eba okogina yewura alankojo kyeremate achi anya ye sese de ne wo kan se woko na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wakwa akoboni chidom akwa akota na chi odina ho odin odina ho ofe odine kasa odi adwumaden bibia ekwa akota Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chi no waye adwumaden sebe na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eba be frankatufo ede ama MPP amanyuku no no mde na ko akwa ko break 8 no 2024 elections no menne empenifo edi nkomo mada madwen me ankasa no me some party, but I have to make a decision and I throw my support, my energy, my talent, everything to Dr. Bawumia. I have decided to use my energy, my talent, my speaking skills and my personality and my tenure in the party. Say me hundo me so me wodom say me so we abusia omoto aba tie nyina ye bekwa ko boa na party no enyam kunimdie. The party must stay in power. Edusum kebri beba Ghana ye mpenisa no. You have to realign your thinking, and as a leader jojo as a politics no, it's power to me and ye pray. So 4 contestants no nyina sefata, they are better than NDC, but one will have to emerge. And in my humility, me de mahoden support. After November 4, the obenyano ye nyina ye bebom. Amja for we ayama me Katrina Blema Afeku and yete nenken na yewura alankojo kyerematen ne campaign no wono enana eye kasamafo wo yewura yabo abia samwato nkyene a na ono soso eye kasamafo de mayewura alankojo kyerematen ne campaign no njene de wapemu akatu na numutu se etire nka enchese baby fo mefa no monko menmene sese de wode ne ntoma kwa akobọ Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia diem okwa komo campaign team no mo no my Ghana ni introdo ne ntuasa no ma ye campaign aton Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de akire Ghana for na Ghana for enye mo gidie sie ne mo ka say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne campaign team so enam Flamantem voter regional ogusu a ene ye twa ni esia ine for ne Asia ene mo able to my edidi nkomo kakra esire wonum so mo nya ne mo gidie na omomfa tumi ma no se beye na obetimi edi party nanim edu onum akwa break 8 2024 elections ya Ghana for ye bobo ye ho na yakwa akoto no abusi asafe no ababeka ye ho a ye ka wo se Sompa 93.1 FM ya nwumre kase ena nsam ba bia wo bia na yegusu a ye de mamo style bia bie no wadwenche no nsusu obetimi de ababeka ye ho wabra wo kan ho ye social media platforms awodo ni nyina so oko Facebook wa aha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube ye Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche ena nsusu o de babeka ye ho a aja yegusu a ye bekase no mamo no ye bekenkan e de amamo sa otie enka obono any afumantem ne mu a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM so wopono ismantem mu a se eye techiman se yan kransa se ye kentampo aha eso ye Sompa 90.7 FM so asantemantam mu a se ye mampon se ye dwoso se ye figase se eye chese ofenso se ye bekwai se ye nkawienom eye nyina hini ba bia wo bia ya woti enka bia no aha so eye Sompa 93.1 FM abusafo ye ntwa kase no soma moe na yemfamo enko ensemfufrum ye na nanma kuafo na sese de atadwufo wa wo mate denne brega champagne kantamanto pada no mututu na nyina ye koko bag boa na no memenda mampedi na nado dan kwa kufa de betu dwa wasantebantama sei se abaya tum se ya wu sese de 30 million 1003 na kwanse kakra egusuo na amsoma kuafo ni ajepa na no no soafo a oche obade ene paso
de emo maye Dr. Kwaku free ye kire se do kre akuafo ni age pa wo maye mo na nyina ye koko bo no a mampani na nado dan Kwaku fo ne koko bo do mpanimfo atumu no na so oni akuafo ni bidi enkomo a ebi so edi yawo ebi di areho efise wo mu koko yi ne wantwa ne de angu a wo de ne de akwa gadam se ni amotwa ne nyina gu ama ya to ade animu a enka ja sabre nko bedidie na enka wasam kwanhwe atahwe na so ja ne akwakoye no ase mamunam tirim na so ase ja wo sresere na no a Dr. Kwaku free ye de san semitu jawabra na oni enuanom Sompa 98.9 FM edin komo osunyan Omen Sikasemi isi Ekuafo na so me frɛ koko the most democratic crop in the world. Industry anase adwuma we hwɛ ni kura ona no kura chimu bi sa odie no tuba kwa ma pɛsuni o anya umpo na odi akoko no umze so fon so bread na so very fair. Enti no ni che o choma ni se abayo so na so my fair at the end of the price here where na ne o finti na to say into me ka na mi se da ba nti abai dia mi so bi tie be me say also ne important ma every day am for ni age pa was in there at the end of how crazy. And this is Kuku no be wu power. Indeed, Kuku na di ko dis kano. I dey am. Then on the interview you find them. I so ye ni age na say there. Wuti 10 bars kra na wo di ko di 800 bad 8,000 10 bars. Wuti 10 bars na wo di 1,308. And wo di over 13,000. I was on phone to where Dr. Kwaku Afriye wono na minister share environment, science, technology and innovation honsensem and na ochechi nsemo de akyere no se koko bo ne de mampani na nado dan Kwaku fuado watum ya akuafo ani age ne nso bi soso ro aho ne nyina koko no nye wantwa ne de anwu no na ono soso de galamse fo aba besomu ama sese no ase amanfo siri osre pa ne nso ne tirimu ne nakomam odi areho absafo ye free koko no so na yemfamo enkopu e mantemu na ye tete anwumre ene se owura bi ekum ne nua adaya wose wayira ne 10 Ghana cedis abusua wakum ne nua o adaya wose ne nua na akoyira ne 10 Ghana cedis nti wakuno ewo Eastern region yenka o mano so na ye ne nua kwabena nyako enkodi nkomo wana tu yenkra e de free epo e mantemu kwabena ma joy mejosumi abema mejima di sa wo ho ye Yakopon adom ye de awrade ase owura na wakum ne nua no eye ne nua one ne free ma me kro papa kro ne nua pa se sebi ye funu kro mu ade sa pepe me nua bema na eba osese wayira ne 10 Ghana cedis sa pepe kwabna boy enkomo na wedi mu orem yo enti nua ye besa so metiefo nyina kwa ba e de wo ma ba poye e mantemo na me no ekase ekro bi efe wo se kwia no no ewo ayensua no mensinu emu na sabra me no ekase sare hosem we efi e de eba na anuanem amienu ye fra ba ko Moses tete onya fihye 50 years na Kwaku tete ono so nya fihye aduanan enwotwe 48 years na tese obi ene na chiba na me no kasesa we hosem we atimi e de aba na kwia no ewo yensua no emensinu emu no mom no ekro kase ben no ene suhum ekrobia eno na wotwi awieye na mente me ho ase ema ne homre so ewo emrantie mienu wei entem na ni nyina no ene ese na eye abrante friend se Kwaku etete echem ese nisika ayera na nisika ayera no osusu se ni nua be me friend se Moses tete na afa sika no aninti obisebisa na ema no koya ne yiye na no ene obi nim adekopotia eba abrante Kwaku tete etirimu ema no efa eye edua asabam no kase odi ball Moses tete eti emu a sabam no ekase no odi dabia so efeso am no kase wotwetwa ne nua no ebe ma no etimu ko amasabam no kase akoya wosem kase pa na ebre asem no eba ye no amanebo no echem se omo tabiri no dum kopie mu awosuhum aban ayaresabia na so abra ye de Kwaku etete ekopie mu ho no ene beto odwa echem se sabam no ekase ni de Kwaku etete no
etimi akokoye nyame edia sabia me no ekase no akokoye ho se me kase epa eno ti sabia me no ekase ni de me no ekase no abrante friend say kwaku etete no yakuno a me no ekase ni nua ebema bo sesete letimi tu sa anya basam na wakokodi police for ensema police for temi say omudo mo su kase na be on betima hwemu e ma hu ade popoti na msa ya su nti asempo no kore ese ye 10 Ghana cedis ni so enti na dam so emane de za aye wo ma animpo no dade etimi ebo ni nua ebema no o matima bomaden aseda enyamu enchiremu wo ma ne dade no ebro ni nua no nti no obie ni honomu a no obekwa akosomu o me nua bema emise eno so asema obebisa na nukrenie na eye obi ewo honomo na asema na ni nua eketoa omo nua omo mienu nua omo nua eketoa ante nyanse wonya fisha beye adunu amiensa na ohobi na so semia na etokwan ekono oni ahode obetimi edi abenjo no ko akire akwa frɛ sɛ ni sei ena ni nua no mpanyifo no eye na so ansa na nipa beba ababa bepiem ho no na kyerɛ nia ebesi na nya sibida no nti omopagya no ko piem asabia no eje sa doctor fortune mi said there be achedodo ebe wa try no said na kwabne wo ma di mfie sei sa Moses tete ne nua kwaku tete no kaka sei no enfia ye sa aka mesa so sisubio amatefo nyina ate no ene se me no ka sei Moses tete awanya fishia adunum no wanya fishia adunum 50 years Moses tete no ena kwaku tete no so enya fishia eye aduanan enwotwe 48 years enu nti na ekire se Moses tete enyin esen kwaku tete fishia emienu na so kwaku tete ne mom atimi ekun ni nua be ma Moses tete asa Abraham no ekasa no kwaku tete no so enje saka ne se Moses tete so de ade ball no nti no so ewo yare sabia ono de empanyifo chemi se ne ho ye ne Moses tete ne de ono ato yanom ewo nsiedo na se ye ka se de apostle abam no ana apolice for abam na ade ba ko wo mu no so ne se enje saka ne che anuanom amienu no omo nyina so twa ogologo eya petesi no omo twa bi pa omo yakofo omo bo enu ti bebe na so se am se no omabu na ema asa na ma we nyina so eti ba oh na ze kwabna obura omuro wadwene se waburo pa so wadwene de omuro yi na utumi 10 cedis so se we se amafo a mo potamo no enimo mo na omo nim se ne omo betimi so aye nti omo se enya nwanwa se bia eno so ka ho bi na ma omutimi ko anim ko ya ma omutimi edesa ne ma we nyina ko ba ya obi atoya no ade amanfo nimu omo no munimo omo sese so omo ye atwitwirafo pentokwa na omo nya atwitwirafo bet no omo nim ni se omo ye nkofo a omo nom nsa a omo nom nsa so no mo bo a etoda bi omo ye dede kakra e wa potemo ama obi ato mo nka okay na yeso omo de omo bra mo asem nko a omo ye dede yes omo ye dede ama manfo to mo nka na mom se ebe kwa anim se we be fa wo ma anase we be fa sekan se odi twani nua ne de se be omo nyina yafu ba kuma ade na eno de na obi ananye ho se betime bi ho yo mate ode kwabna mi emfa unsia na ode edi so say ba ko no aka de woda ya sabia doctor for her no bo ti se me no ka se ne kwaku tata ne de a police for ekita ne mu aniti asem ne be ko so de cheni ahwe bia ebe kokosi yo mate yeda sepa abza for we aye yekuti be se for professional concern ya oto yen kredi free poema ntemo kwabna nyako ene ye ko ne nchen a wato yen kra na nuafo mienu nuanom mienu a wonoma ako adaya we afa ba ko 10 Ghana cedis yo 10 Ghana cedis nti wabune kuno ubuzebuzem so yesi na wo maburu ntia na woni mo maburu kuro ma se ya bibia fine wodi ho watwa kakra o se me kunipa we yasem amsa for ya to aso yaguso ade mu apo ma ntem ho no mo na osoafo a wono ewo eye insawam adrogiri we kra de mrase dwani mum mrase dwani o wompotem no nsawam adrogiri na osrem perimfo se ba bia ne meka kono de senka eja
mampani na nadu dan kwa kufa ne so afọ hwe adwuma ye ne adansie won sansam Minister for Works and Housing Yera Francis Asenso Boache senkomo manisika he kabebo apa mpunju dwuma bi mo no a awose atena ye ne ya besine kapre ni hono nti no wo mo entimi enyeye emra se begani no ne nsam we aye Yera Francis Asenso Boache ne nsam odi tu dwamra o kompotem hono yenkotie onabo Francis Asenso Boache 50 years ni jago jampro intimi enkoso na se be dan ho nyina no say nsu ka yi fa o mu nyina na ku fo do aban abai drains storm drain ama o mo a se say no sa o ha o nyina so e na you feel on your call e do aji so e ko hu ba bia e so to e di o mu nya pa aye ama mo I'm so born home. The beer or come ascension. The next thing better. Then we so they are found already. We said them kind. They can't do that. It's they are about so far we didn't know. They are this. You can be a council. They are trust. That's just a how now. That's what Fonti wey ayamra sebedwani anasa oswafo hwe adwumaye ene adansie hu nsensem Yera Francis Asenso Boache ena yetene nka no saso yamra sebedwani de ma dehia omo bantma abato empesua so na ninu yamra sebedwani a okokosra no e won empesua so onabo Franka no dom preso so no e de sansem wei eto empenimfo anim ye kote edu enane ahaban neje say assembly ye betima ye projects be free no I was see raising more revenue internally generated fund media simenu so say ye behwe abefo kan bia ye betimi afaso ebeboa ama revenue akone. For example, me hwe some explore the use of POS machines. Yetimi use POS machines in case leakages bia be a esubeti pa. In addition, ye wo revenue team say machine kana makaches coordinating director na assembly safuni na so agiatum say omu na beboa enti no revenue team no ye wo periodic times say various revenue checkpoints ni ya chem na obia wo various revenue checkpoints mekoso ashim kina said e be a betima more revenue aba na fi POS abefo machines no so na use net me am generating more revenue e bekoso yes na abo Fonti wey honorable Franka no dom pre and no society and ken way mrasebedwani a awamra sebedwe fiema de hye won sawam adwogiri abaton pesua so ne pesua so na Yera Francis Asenso Boache ko ya sansem wey ekoko piepie a wosere osofo a ohwesika sam no ntoto so se sika bia safata bia ya wose Francis Asenso Boache nsaka ema adwuma abide ne nsaka kekeka won pesua so womutimi yema ne free hono no wosere mperimfo se wedie kutujugu for mensada nsem de suma wosen ma pacho kuta nsem no ntwe kosua mpedimfo fizika no nkoma wura no na adwuma no womo enye emfa emo no ene na de hye won mpesua so ye to aso ye de makongumasuum na keji nkwada womo wo AME Zion School a ewo German North baton mpesua so e promo ntem ne mo ene omo srema mpeni na na do dankwa akufuado ne omo mra sebedwani ene omo bankrate pani nyina so omo classroom omo titimu no ensem fata wunum akwakọ yo watwe de akra ade te na so omo basuku a na akwakọ ya yem hyehye akwakọ ye hu ene omo de ebasuku no efise nyame amfa kwam na sem from akese bi kwakofa wa hwe na dan no akwakọ dwiri ede agu wonum so omo de sansam to jowa bra na nsem twefo akwakọ pie school mu honomo ene nkoda no edi nkomo kakra school dan no asai me fa wa cho nso ta ne gina cheche intimi pese u be si fufuro mai aban yasiro do to be epawa Abza fonti we yara hosem pa kwada nketen no na omobu kotodwe aban yesrewo ninyina abusuanya mianim ni classroom we pa na nkwada yi
wo mutitimi die we de nye we de disenkola yi wo mabunkutudwe hu abegi DC ya wo ho Jama North ene MP a wo Jama North we de ese nko a MP enti wadofo ne ade so no mo kasa eme de anwea kogu ho krom ho mason vo ho a carpenter vo ho wo mo a wala tu wala sakwasa fudwuma ya akobisu ne ka wo se kwabena lebai na nko ma ye ne kakra no mo de asi eya hia edo ba bia mutimi ma politics no so no ekọ ebibi dodo na no akire assemblyman a owo empotem ho no mo Yera Charles Ochre Bediako esoso ede kakra esoso so education director wa German of so na MP ono so member of parliament honorable Henkwaya Frederick say sromo amuncho mwani emehwe school na ewopuni AMA Zion enu achi amonfa nkra no ma minister for education regional director na ento regional national education director na omumremu na tibia nkra no team ewo ha na eyade a ehaye se ya Abzanfonti we so ya assemblyman o won potemo no mo Charles Ochrebedi akona yete se no so de na no etumu bie na abuzanfo se suku dan ne aye nyina chi no masa twere ni mu se speak English na we da we utimu abede waka English school dan we utimu a obede no speak English eno mo koma meeting no ya me ho aye me basa me twere ho ade a me mpede na me mpe man kwehwe ni muza na anyedai na busia for unit committee member baako no so won potamo no mo Cosmos Edu so ede kakra so e de assemblyman e ka ya na no kre e ya asefe e na ye di kan apopo sa ansem we so bebre e de akire ye panifo a wasoro ho no kre ye ni abre pa se ya kan na stella anya de akabo bini ya na de one way ya coming election no nya de ya betu because they say no ya bra atu anamo atu aba as the line so atu aba ama ye mpanifo ama say vieta omudemu no kre say ometimi apon say sika so kakra dia be ye dan kra dia man ya nke be boa ye nanso omundwen ye ho nti yesre mo mpanifo ba bibiara mo wo na ba bibiara news yi be kwa akwaduru no abusiafo a mo kabia ewo mu no yesre mo mmra na mmeboa buni na yenso Ghana national cake no yeso yenya bi edamase Abuzianti weye aya unit committee member baako no so ewo empotemo honomo kroni yesi e friend no eye buni ye wo German North abaton pesi aso obono mantem ne mo na sa suku yi esie eye AMA Zion suku a ewo empotemo honomo kg nkwadai edan wei na nkwalai timu edan wei ena nkwalai timu die DC ne MP ne empenimfo amwo mpotem ho no mo muntutu America na monkopɛ dan no wasem na monhwɛ na monhwɛ nsisi mankwada no kwala nkete monananom na ebu nkutudwi pamakyɛw no na monfidi anene samososo na etoje mo a abusia fa Sedama Universal Natural Clinic ɔse yɛn kankyɛ mo sɛ abusia sɛ yedompe no sɛ muabuo sɛ afreche sɛ atode afa ho udompe ni muabu pen yesi atoa nso da bia wote yawo wote pains wo mu a abusia Universal Natural Clinic sɛ fa ho adwuma eba bedan yɛn ahotutuo pa ene sasa brei ebite so a oje ho anye na anu ya nso etito kakrai osori ensori a Universal Natural Clinic sɛ yɛn kankyɛ sɛ foni kire wonu matena ye no monhwe ema ho ento stroke no so de aye obia obesa sori ebio stroke no ama kyese okeka ho nkeka wano chia na achia kyese wontimi enya wo hwe amanfo so kyese ye mu aduro so nhyɛ de hu ɛho eyibia busia ene da so ho no mama wate watini a ama bambo yaba onko Universal Natural Clinic ntia eno nti na ma wabam eye buo no sciatica nyina mo ye ho adwuma ena enwachi so no typhoid fever nom malaria hepatitis stomach ulcer said aduane to yem na wo yem kawo enkanka ne aduane ameku kakra wom Universal Natural Clinic say enko ba bia furniture matena ye na yenhwe na wahode no ensa so emre bio eba no massage no so a ye ho adwuma pa ye watonsu esli ye bebo nsuom honomo ene eni nkomo e wo 020 0158 272 0200158
72 way universal natural clinic ne yeka wansem edechire way mizo ne 5G so no abusia pebine no nom na de pa eso kire num sa esi kire nim kra yo baako ede mango nko na yeye ene yo baako so ho no mu a ye de abrobe pineapple nko a ene yeye ne yo baako a yakasa fruit no nyina ede abom ede pa preservatives bienim eye natural say ye mango a eye mango nko a say abrobe so a eye abrobe nko a onom kakra bia so no na wa menti say bia wo pa adwuma nwumre na afi na wo kofi a e bia wo nkoduru fie ntem waduru fie 7:38 nom ene 9 nom nya afi e na wo kodi banku e kodi abete e kodi dokono e kodi ufufu no pemizo drink e bi nya pa no bi na de boso a onom kakra bia na wa me ade echi anopa no a na eja onyu abete no banku no na obedi a na wakwa kodi wei aye mizo ne ye ka wansem de akere wo no e na 5G no so ma energy soronko ama dwuma bi a wo ye bia no watima ye no wa ye ne ye abusia wo pe bi etu atone ana se wanwan na wo pe ya odo ne kire Sompa fie bia se ye kuma se ye tachiman se ye nkransa se ye nkran Sompa fie bia ya wo bewura mu no abusia benya bi ato fra 0246 270221 0246 270221 na yenin komo 3A Herbal Center at the 3A cool capsules abega so koko dro tatashia ano ohye 3A cool capsules so abusia koko ntida bia osisi ya uya koko ntida bia woni su ye utum uche obi a okan kremu a abusia fo mesrewada se fo ni kire Herbal Center bia na se Herbal Shop bia na kope 3A cool capsules so eye coco master no ebi enunum 3 cool capsules so da menti no coco no se fifiri woto se fifiri wani ase obi wono ma minim wo de sa obi so de pento ebe chini na so mu sa ni nyina eye coco na eye osa no kope 3 cool capsules so na nunum ye coco dro we so no ante se ya no mfo coco dro na wonom ya na efa oyam no a wontimi mpia bonten ko ba bia no we eye gentle ewo oyam a enko kan basa bia ni gentle pa na wode call baby friend Doctor Authority mpenfo agiatum anu ntia busia enye na ewudwa so odo na kire Colinac Danny Herbal Misty Herbal apidank no mo a ubenya bi atofre 0546107107 0546 107107 na epetri eco capsules ne bi enunum abusafo yede kase ni si na ya sore ama kofuri na pamfo babisum na omo ede asem empeni padwumadi atoamo so na ansa na ye bekro no yemfa eyenkai boyi entwaso emamo yenye eyisie na yensore makofuri na pamfo emesum entwaso abusia pani Dr. Kwame Apia Poku retired MD our Nature Group of Companies Kijetia Poku asefo nyina ene aduana busia Penny Nana Kwame Asare nkwaduase dampon Nana Dr. Ajeni Mboaten Nana Muamman hene Berma Sase ayeboafo a otoso mienu na amamponten hene oba Penny akosia de ewo ihman akosia yeboa ni nuanom enyina Mrs. Juliana Japan Poku senior lecturer Kumasi Technical University and Kumasi Mrs. Miss Doris Ajimai so amanfo do na friend ekufriye so ba Pastor Derek Japan Poku ewo Canada Bontenso one so ba Mr. Edmond Opoku MD Niche Coco where MD Niche Coco tema one so ba Nana Fredia Ajimai ewo London one so ba womo ene ebusia ene obekunafo mame Margaret Kusi Yeboa mame Margaret Kusi Yeboa ne nsunumu etie ene ebusia ene ma kabom asigana mai asia santemai asiwia sese wonomo papa womo enua bema womo ewofa womo kunu womo de nyina yem papa Nelson Poku ana dodo no a na otiasie na omo efrene Kwame Poku a na oye pene kwankyerefo eda amwakoa transporter no papa
efrantuma ne tintini mu wakanchina gu wabra aduane esi eja so na ye nhyehyeye eni so don't for ya domu a memenda edi yanimi memenda edi yanimi eye September bosome ne da etoso eye dunsia e wa fie mu yakopon ya domu a di fie ewo eye number 3 Dr. Osei Tofo bypass ye adjacent Lizzie Hotel Santase runabout wodi wani echre eye Melcom no a ewo eye Santase runabout ono eye your friend say include shop ye hu ikura supermarket Palace Mall enche ho no a aha eho enana papa no otiase na otie eho na yakopon ya doma memende edi enimu ahomache be no 9 de na eche ye de papa atumpam ama adofo ne yamfo eba na wono aba behwe na ni achi busunya eni adofo ebesu ejam papa anopa be no nwotwe na kese ye de papa eko eye Roman Asafua ewo Kwame Nkrumah suapon mu Roman Asafua ewo Kwame Nkrumah suapon mu anopa be no nkno de na chese fathers ne Roman sisters no ene abusua kwa akosia ne adofo akwa akosia na ya ye mass ede eja papa kwan ye free ehonom a na ye de ani akire tafo amusieye na ya ba be kra papa echi kra na fi ye kra ne wia na ewia premto bre ede kosi anwumre no nsia no abusua ne adofo nyina akwa akosia o Kwame Nkrumah suapon mu eye womo green grass no ewo eho no so na fi yakwa konom papa sikasa ade ya chene kwasi ada ye nyina besa so akwa akosia Roman Asafua ewo Kwame Nkrumah suapon mu ho na ye de aseda akwa koma otwedi ampo nyankrompon ebize se ade nyina mu yemfa seda ema no wono ene de papa dom abusua de papa dom ma de papa dom adofo ene enuanom ne bresim wose papa mra na omagina homia abusua be kwa kosia nyankopon ya dom a ade ya chine kosia da September bosom ne de toso eye dunso a ne de aseda akwa koma otwedi ampon kosia da kro no a ye wie na ase asore no a ye besa so aba behia ewo ni fia ye de da no ewo Santase runabout eye Palace Mall enchen ho no a Palace Mall enchen ho no a na papa esi kasa no ya toaso na ya nom abusua eni adofo eni eye emma edi areho eni osun ton safre wiase nyina ton safre Ghana man nyina ton safre Asante man nyina se onu anko beba enema eyi ebaye adofo ene abusuafo emeja wo mu na adekese ena ato mani no yem papa Nelson Opoku abusua wo frantuma ne tintimu na se ni mpompa ene yenuaba akosua somu a yene no eye adwuma ewofia ha nana Fridua agemai ne yere ene akosua somua Elizabeth yene ne eye adwuma fia ha enti eja wo kono akwa yensi enti sompafo de chese yewe efrayen efrayen ehye sa atade ya yaje esi na so na ye kwakobo yenu aba chidom na yakwako yensi no fefe fanyakopon yadoma memene de ya echina ene na dechie ene memene de ya nti ye nyina yenkoi na yenkonkoja yenu aba na buzia yenkai bon ye disia na ya sorry kofori na pamfo etenase no mo asom na afi asem de mpe nipa da kwabrane de bia ode ho beba be woso na wo mo atoa so medidi na ya abo amali bia bogase dan koma production team boy chido manwumrei ma ba bia wo bia ni timi ba ye ba besomo akoso asoma ne chinchin fidie de mame ya Grace na de ko TV ne so Emmanuel Sego so no etaye chi technician on duty and amrante ne maba wa wo mo ewo Sompa newsroom yenu abema buzi ene ekwia benesenom enyina etayechi kuku avrenike jando ode wana ba besa yen omunyina atayechi ema ba bia wo bia ne timi ba beso busia kase na si kofri esum